Instagram je napokon krenuo sa plaćanjem kreatora. Bilo je i vrijeme. Napredovanjem tehnologije i društvenih mreža mijenjaju se i naše navike. Internet je postao glavno mjesto za komunikaciju i svakodnevni rad. Prosječna osoba provede čak 6 sati na mobitelu ili laptopu. S tog razloga najbolji način za doći do publike su upravo društvene mreže. Pošto se cijeli svijet okrenuo prema društvenim mrežama, tako su se stvorile konkurencije i takozvane borbe za prijestolje. Kroz dan smo okruženi milijunima različitih informacija, a svima njima je cilj samo jedno, zadržati našu pažnju. Ali čekaj. Prije nego sam krenuo snimati ovaj video, pogledao sam YouTube analitiku i vidio sam da čak 70% ljudi koji gledaju moje videe nisu pretplaćeni na kanal. Tako da klikni ovo zvonce dolje i pretplati se. Zašto je važno objavljivati Reels? Ovdje vidimo eksponencijalni rast videa i društvenih mreža kojima je prosječna duljina trajanja videa 10 sekundi. Samo 10 sekundi je vremenski okvir koji je omogućen nekom kreatoru da prikaže svoj sadržaj i odluči da li će osoba ostati na videu ili će samo swipati prema dolje. Najbolji primjer toga je TikTok koji je sa svojim pristupom dosegao preko 800 milijuna aktivnih korisnika mjesečno. Ljudi jednostavno vole kratke videe i obasutost informacijama. Ostale društvene mreže, kako bi parirale ovom modernom gigantu, su morale stati na kraj tome i ubaciti u svoj sadržaj i kratke videe. A tako dolaze YouTube Shorts, Facebook Watch, iako ne znam li to iko koristi, i ono o čemu pričamo danas, a to je Instagram Reels. Jedno jutro sam se probudio i ugledao notifikaciju na Instagramu koja je pisala velikim slovima Get paid to post Reels. Ispravo mi nije bilo jasno i mislio sam da je to samo nekakav Instagramov trik da privuče moju pažnju i da me osvoji kao kreatora da samo što više i više sadržaja radim za njih. A onda na kraju mjeseca će reći, nisi ipak ispunio sve uvjete, ništa od isplate. Nisam znao što očekivati, nisam znao koliko bi oni uopće mogli platiti za moj profil koji ima nešto manje od 8-9 tisuća followera. Samo da napomenem, ova opcija za Reels još nije došla u Hrvatsku, ali bi trebala kroz koji mjesec. Ja sam u ovom slučaju imao sreće pošto sam mobitel kupio u Americi i imam američki bankovni račun, a znamo da glavno tržište drže Amerikanci. Tako i oni dobivaju update-ove prije nego ostalo. Nisam ovo plaćanje shvaćao preozbiljno, ali sam ipak unio podatke u aplikaciju, pa što bude. Ono što sam prvo zamijetio je maksimalni bonus koji je iznosio $1000. To za Amerikance možda nije ogromna lova, ali za hrvatski standard je poprilično solidno. To ćemo se svi složiti. Nakon toga svega sam krenuo u objave Reels. A prvi Reels koji sam objavio je upravo ovaj tu sa moje desne strane gdje sam isprobavao kameru na svom novom iPhone. Video bio ništa specijalno i nije imao nekakve divljačke brojeve, ali mi je jako začutila ta cifra koja je bila oko $100-120. A čekaj, ako napravim 10 ovakvih videa, za kojim je svaki trebalo sat vremena, ja zaradim $1000. Ispostavilo se da baš i nije to tako. Čak i na samoj aplikaciji piše da najraniji pregledi u Reelsu nose najveću zaradu. Tako da bi svako mogao zaraditi čak i ako tek kreću. Već na sljedećem Reelsu sam se uvjerio u to gdje sam zaradio oko $20-30. Ali sve te cifre mi nisu ništa značile dok ja stvarno ne vidim taj iznos na računu. Za sve ostalo mogu pričati koliko želim. Stvar je u tome da Reelsi od prošlog mjeseca se isplaćuju tek 20. u sljedećem mjesecu. Tako da u međuvremenu sam imao par objava, ali nisam to ništa shvaćao ozbiljno sve dok nisam došao na svoj bankovni račun i ugledao cifru od $254. Kao što pretpostavljate, iznos me iznenadio jer stvarno nisam računao na njih. Iako na Instagramu objavljam uglavnom fotke, nisam htio bilo kakav sadržaj prikazivati ovdje, jer isto tako nisam znao kakav je algoritam i što dobro prolazi, a šta ne. S tog razloga sam došao na ovu ideju. Pošto isto tako imam i TikTok profil na kojem objavljujem stvarno svakakve gluposti, on će mi u jednu ruku služiti i kao filter. Ono što dobro prođe tamo, računam da bi možda moglo i na Instagram. Kako bi kombinirao i fotke i video, došao sam na ideju da u video formatu pokazujem fotografije dobrih lokacija u Hrvatskoj i nekakvih fora mjesta za izlet. Takvi videi su super prošli na TikToku, a čak i još bolje na Instagramu. Ono što me jako zanimalo je koliko mogu zaraditi od toga. Računao sam da ako sam od onog prije videa zaradio oko $100, to bi značilo da bi od ovog tu trebao dobiti više. Ali, isto tako, pošto je algoritam dosta kompliciran, znam da svaki sljedeći video koji se objavi donosi manje para. Ali, koliko god računao, nisam mogao zamisliti cifru jer Instagram algoritam je dosta kompliciran i inače, a kamoli u situaciji kada bi oni trebali nekoga platiti. Odlučio sam uopće ne računati, objavljivati sadržaj, pa vidjeti šta će se desiti na kraju mjeseca. Kada sam pogledao bankovni račun, cifra naravno nije bila ona koju sam računao. Ispostavilo se da je bila puno veća. Kada sam pogledao uplate, vidio sam da mi je uplaćeno $907. What?
Poprilično dobra cifra s obzirom da sam content takav isti radio prije potpuno besplatno. U svakom slučaju ovo me malo motiviralo i prisililo me da ostanem ipak na ovoj platformi. A Instagramu je prošlo ono što su sami htjeli, a to je zadržati ljude i ostati pri vrhu ove ljestvice društvenih mreža. Ne znam da li je ovo dugoročno i hoće li smanjiti svoje isplate s obzirom na proširivanje svog tržišta, ali drago mi je da su odlučili poduzeti nešto i prisiliti kreatore da ostanu na ovoj platformi i krenu sa objavljivanjem. Isto tako, ako već nisi do sada, baci like, subscribe se, upali Instagram i kreni sa izradom novih reelsa. Vrijeme.